Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Arideng Karbi Anglong Digital News Forum along Kedodun News Channel Ahem Phuatum Anpen Advertisement Lapen Media Insurance Aputak Pin Puralo Kipi Kapajerdang Karbi Anglong Digital News Forum atum Jesimet Karbi Anglong Arlo Pherangki Kachepiduk Vek Atuma Pharman Koson Pensi Apranga Kingkam Kachejor Ponthek Jima Halaso Aputhaksi Ason Penason Sai Bor Ipon Bomlo Lason si Pini CM Banglo along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hangaphan Karbi Anglong Digital News Forum Ahemtun News Channel Ahem Phuatum Chetong Damsi Pinpur Alo Epakpi Pajerdang Bang Swahut Perang Ketum Keklem Kedam Akisunga Putak Lapen Kisungalong Kachirap Kachitu Chiaphan Jesimet Jingwaipon Anparta Pinpur Alo along Kejongdun Karbi Anglong Digital News Forum along Kedoana House Channel Karbi Anglong Autonomous Council Pen Mate Council Ke Parlo 30 Department along Government Advertisement Lapen Media Insurance and Pipon Veknang Jipu Kejongduna Tengpen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Ahinpen Kachuningri Atengpen Lamchak Chichak Ponsi Pining 2024 to 25 financial year ki Kijut Loapot Kewang Chilang Aningkan 2025 to 26 financial budget session along Kijokdun Chiaphan Deng Pon Popusi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Media Ahemtun Atumathengno Lamchak Nang Chipidun Lasi Kewang Chiarni Pherang Ketum Keklem Kedamalong Kacherap Kachetopen Isi Penisi Keklem Ponchia Phanta Karbi Anglong Digital News Forum atum Chingwaipon Ate non malop news channel ing putap ing puprupo Laso channel akimi amenpen tangka ke hangpu anta dolo Lapen Pherang Kya Sai Nini Nithom Klempo Aphi Blackmailing Honey Trap Lasonsi Media amenpen Keklem atum Dopik Tanglo Lasi Lahaya Saipen ke Khangchia Phansi Kedam Tangarni Dipro along Sitami Karbi Anglong Digital News Forum Pen News Channel Akimi Kangpuchia Phan NOC Pilong Lepu Pinpuralo Sitami Pi Pajerdam Nangkoklo Lasi Kewangjilang Arnian ke Pherang ke Klembang Phi Doan Sita Kimisen A Orador Chipindeng Ponsi A Hokpet Abertasi Rat Athengno Kewan Pichia Phansi Karbi Anglong Digital News Forum Ahemtun Atumpen Chuning Ripon News Report Karbi Anglong News Channel Nampi a inar kacheplang thu ongajok soka khiti angton pen pangthai pilor Nijang Karbi Anglong ke parlo Kheruni Southern Rainforest Angkang Hawaipur area Nampi a inar kapherno kacheplang katang nak kilit parpik penajok sok akhiti angton pen pangthai pilor Praia Chiklo Nipai Crescer Cap Ningkan Surihinira Inkora Piajo Kheruni Southern Rainforest Angkang Hawaipur area Nampi a ingnar kapherno ang kilit thu ongajok hidia sok kachutiki ang tonpen pangthai pilo Hawaipur Angkang Arningkang Sam 45 Popen Lote Lamdinga Reserve Pen Nampi a ingnar ahurahur nangbarpo rong arwalatum kedoketha kisung chechak nanglo Lapu sok akhiti kapajok dun chiaphan phlungdun pusitame ahur kethe parphika jok ki phlungdun ta sungkrung titilo Lasi Assam Government Forest Minister aphan chuningri bangso nampi a ingnarpen kisung kapajok chiaphan ajada sai pusitame deng seraksi kemeji pusi kisung kepho arwata tumpen ningjepo Lapu ajowangta 1890 sose a ingnar ahurahur nampi pen nangbarsi rong lapen sok kecho kapang thailor lo pusi ningjepo Sonsi Kheruni Southern Rainforest atum pusitami ki phlungchia phan wang sitami phlung un edat lo pusi Hawaipur arwada tumpen birta nangpali Kheruni pen Kamsing Dera report Karbi Anglong News Channel Ami joakali 6-7 bajat ama lamding বনাঞ্চলত পৰা যেটো বনাঞ্চলত বনৰীয়া হাতীয়ে 80-90টা আহি আমি পাব্লিকে আমি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰি আমাৰ বহলি ফাল পৰা খুমাই আহি আমাৰ তেখেতৰ আমাৰ গাংবৰা ইসা মুৰবিক যেটো 60 ৰহা মাটি এটা 7-8 বিঘা মাটি এনেকা খাই মানে মুই দিয়া নিচিনা আমি দেখাই দিছো আৰু যিমান ক্ষতি পৰণ হৈছে কুঠিয়া কিনা ধান ৰুৱা লগোৱা
আলি কিবা বান্ধা কিবা চব কিনা গতিকে কি আৰু তেখেতসকলে কি খাবি কিমান হাজাৰ পেলাইছোঁ এতিয়া চাওক আপুনি 5-6 মোন ধান পাবলৈ কঠীয়া পাবলৈ নাই এতিয়া গতিকে আপোনালোকে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা আপোনালোকেতো কমচে কম মনোযোগ দি কিবা এটা আহি আপোনালোকে চাব লাগে নহয় আপোনালোকে এইটোতো দায়িত্বটো আপোনালোকে বনাঞ্চলত বিভাগটো গতিকে আপোনালোকে চাবই আহিব লাগে যদি কিছুমান মানুহ কিবা যদি এক্সিডেণ্ট কিবা হ'লে আপোনালোকে আহে কিন্তু এই যে হাতীপৰণ যে ধান খোৱা 8-9 বিঘা লোকচান কিবা হ'লে আপোনালোকে আহে মন যোগ নাহে দেখাই নাপায় গতিকে আহিলেও আপোনালোকে মাত্ৰ এই গ্ৰাউণ্ড ঘূৰিব ইমানহে আপোনালোকে গতিকে কমচে কম আপোনালোকে দায়িত্ব আছে এইটো দিবই লাগিব চাবই লাগিব গতিকে কিমান কষ্ট মানুহে পাব্লিকে কিমান খেতি বছৰৰ খাবৰ কাৰণে নিজৰ পেটৰ কাৰণে কিমান কষ্ট কৰি এইটো এতিয়া পেটত লাত মাৰি দিলে এতিয়া চাওক আমাৰ আপোনালোকৰ যদি মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে চাওক গতিকে আপোনালোকে কমচে কম আহি কিবা এটা আহি যদি মানুহ লগত যিটো ক্ষতিপূৰণ হৈছে এই মানুহ লগত যিটো ক্ষতি হৈছে এই মানুহ লগত সেইসকলক আহি আপোনালোকে কমচে কম কিবা এটা সন্তনা কৰি কিবা এটা কৰি কৈ যাব লাগে আহিব লাগে আলোচনা কৰি যাব লাগে আৰু দিবই লাগিব যে ইহঁতৰ তেখেতসকলে অহা বছৰ কি খাবি হাতী সন্ধিয়া লগে লগে 4টা বজাৰ লগে লগে হাতী সোমাই গোটেই ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি যোৱা বছৰৰ পৰা আৰু এই এতিয়ালৈকে বৰ্তমান আজি এয়া সমস্যা হৈ আছে গতিকে এয়া সমস্যা অসম চৰকাৰে শীঘ্ৰে যদি ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা নলয় তেতিয়াহ'লে আমি মানুহ মৰিব লাগিব আমাৰ খেতি পথাৰ চব শেষ কৰি দিছে শেষ কৰাৰ বাবে আমি খাম কি চৰকাৰে দিছে চাউল 5 কেজিকে বাহত দিছে 5 কেজি চাউলে আমি ল'ৰা ছোৱালী আছে আমি চলিব পাৰিম নেকি এই বিধৱা মানুহ আমি ক'ত কাম কৰিবলৈ যাম সেইটো কাৰণে আমাৰ বিহিত ব্যৱস্থা কৰি যেনেতে বন অঞ্চলৰ যি আছে বন মন্ত্ৰী আহি এখিনি চাই কৰি যায় কি ব্যৱস্থা লয় আপোনালোকে লওক এখন গাঁও খাবাৰপুৰ কিমান দিনৰ পৰা হৈছে এনেকা এইটো 4 মাহৰ পৰাই হৈ আছে 4 মাহৰ পৰাই 4টা বজাৰতে ওলাই পেলাই এই অৱস্থা হৈ আছে মানুহ দিন টোপনি ক্ষতি ইমান টোপনি ক্ষতি কৰি মানুহ বেমাৰ হৈ গৈছে বেমাৰক দেখুৱাবলৈ ডক্টৰৰ চিকিৎসা কৰিবলৈ টকা নাইকিয়া হৈ গৈছে Lakhahini dolamara angkang rongkrehini arada tumaphan towar nang semarpi popu apharlo pachongkonak puma. Lakha inkora trok dua barguri MSC constituency ke parlo jasimet Lakhahini dolamara angkang bagan loti krongpri adung binhum kiling arong. Lapen ramlekhe aronganat kedam kewang atowar bagan loti krongpri arayalong langroy keduk dunkok ajok. Langkang lem piet penajok arniwang kachoklem chodam pen chenglok ke sokyun e school college kedam atowar ke laan vetlo laan chota kalilang da kiram rong hang arong pen chenglok tarapung borpung anat kedam atowar anta bangso atowar pensi kedam kiwang ilo sitame bangso atowar kasimar pichia phan non puta sai deng delang Lapen keramtang apar hut inut bang hini local leaders atum setame to warnang semarpi popu kachechakta ningkan hini anbakta dopo. Sitame non puanta thangnat asai kedengpon theglongle. Lasi la sojok pini sai jok jepen rong asar penchenglok rong amikar atumpen phirang kia phan chuhangnang koklopusi phirang kia thengno nang jithandun. Lasi bang sotowar prabjin pen kasimar pichiaphan Karbi Anglo Autonomous Council along CEM Dr. Tuliram Ronghang local MSCan Parta Karbi Anglo Autonomous Council Education EM Richard Tokbi Lapen local MLA Dorsing Ronghang Atumaphan tuning report. Dua Barguri pen Edverson Crew report Karbi Anglo News Channel. nang letung kopia kisung kopia ke boy do CP nang letung Tulitung akisung ke laphalian tu mana nak hang ke ladani tung la chelat mo pin lo abang so ajai ni tu tame jo la chho ta pherang ke rong sile lang ke ta mana tu mana hang lo asi ni tung ke lada school bo tame school ke bok hedu ke thek thek ta kale ma so tung heta ki thal ma university aso jadi de master kong ko nama putini ma asrom lok ni tu school ke ko du sai telu bihego somar benika phopelo somar anta dakhi Polis kedua anda dah kedua ni tum la kecelat mowe aja ini si nili tum sehita mena tu hat pukot copai glo.
non nang to makimang nang to makar I nang to non ni to phanan ke hang nang ta ki ko ki bang nang hin Milihin pen kemang ke la polo je la non la min te thing la han ali ya join lo ni tum ke la ali me senang ko ke da ma hubida lo pute lida to mata me choro te ji la pe je alang tum nang ya te be ni tum je chiteng ne un e la pe ne yong ni tum phana non ke da song thana panu ku lu pute da na panu song tho sim mo ke ba ye le song da min ni da panu lu ko ge la pe la bang so to ma phan kason ai chak do ma Di dantang na chi cha bang do lo the mu pe de tame te than lo ye ni tu pha tame la da duar baguri che chairman pha tame ni tu ma si non la le the sang ho be ni tu dak je ali e pha da photo thai si ko episode tok si ni tu dak pi dam lo chairman long pi dam lo dak pe se ko MBC pha pon lo bon la ni tu chairman ta thi ni tu ma ta nang than lo je agre do lo ke binung kuli pha ta border pe piching do lo Asia tender ke pike Dania te terang pasi pi mondo secretary aku mondo secretary ta ke claim play pe possible ma thala Timothy se signal pasi pe pide possible pide pe jo pe bini anin tu chithek lo long le la chairman ye sar ko rong pa nang to ma phan la bang so lam nang kiet lo ko lam nang to chaju long lo chari long lo ke akama claim play election pata tin la than lo la bang nang hin ben ko pi lo ku ji nelihin pen ke la lo mo pen la pong sa ni la to wa lo la ti ti ni kan la lo war baguriya em riksa sa am rong hang lang lit nangan kirap ke thek bun long ba ti lang li hin pen na avek ko bang fin li ni ta ke thek bun lo ko ni hin pen ni Lokhimon Sangha so arlo chingri amaya tumpen longri humri amai japra lang swalong kapaman po. La sonsi Ladakh lakha ingkoi rahini Sarupathar constituency ki parlo japra lang swalong longri humri amai kapaman pon Ladakh ongdung ahawar pen Lokhimon adhora maphan ki kroi arwal tum chitong po. Lapen la so amai lake jasemet ki arlo sumar mate so arlo chingri amai Lapen Ladakh Lokhimon adhoram chingri amayatum Central Committee pensi bang somai paman pon Anparta Central Committee mai phi barim ahin pen phirang ke thengno kaning je atengki labang so amayelong ke arlo sumar atum angbong chethan chepari chia phansi jesemet ki jongpo theke non malom social media long ka chithang khup along pen kosonsi ka chepa jok dum thekjima lapen arlo sumar atum hemrit koson pensi ahok pek pen ka chepoche pami thekjima lahayalam chethan chimun chia phansi labang so amai bi ponlo Lapen Anparta Khai Angbong Kosonsi Lokhimon Adhoram Arlo Sopimar Atum Kangthir Wetpen Kengkam Chejordum Thekjima pu Hei Hui Alam Laso Ammayalong Pen Chethan Po Tangte Angton Penabirta Ilitum Langpon Iksinang Bokajan Langchiting Pen Nangkilia Birta Sarbinong Timong Karbianglong News Channel To aprangsi nang litompan media abutung atompan Lokhimon amen taram pensi nang litompan kardomang sipig lo lalo ni tom bini soalo chingri amai pen Central Committee pen kedeng pon ningkan ke thom lok don humri ta ho longri humri kida rasi lirong along ridam ik elo la pen ke thom along ri ta dam ik elo rasi pini abang kini tum hini along ri kithik ke ni tum ihi manda ihi silunian la soda kang bong Lokhimon ron ke kroyarat do ala pan sini tum la song bong ke hini long ri angkang pathik ek lo ni tum akurusi rasi pini ni tum so luang bong Lokhimon ron apan ke kroy nangji ikurolam ke kroy nangji dhoromaron lapen ke itum soalu kosonsi kedo ketak nona hot media long me henono soalu tompan akisung akeboy lahaya puthak alam asta me pini itu mapan soalu chingria me Central Committee pen samini tompan ni than pon lo la sini tum pini lahaya puthak sini tum chethan pon lo Tangke la dak non nang litum ka chingru malong dowan bo nang litum pu pon ikola
long ko ana tum cingrum igla tong Nilai tum pini la bangso amai long. Nilai tum hinia long ri adowana phai bangke thong tebraisi. La penke pini la bangso adowan humri long nanga chitong don along ri tin pentani tum solo cingri amai phan ke pa pondo alang li tum na chitong don pu parai pen sitame nang chitong don urna chor pen la pu parai pen ado pen la pu plia long ri pen stado isi long ri pen stado Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu